Elementor je u nekoliko poslednjih verzija predstavio niz novih i veoma zanimljivih funkcionalnosti, a ja ću vam danas pokazati kako izgledaju neki od najbitnijih. Pa hajde da počnemo. Pozdrav svima, moje ime je Milan Milićev i dobrodošli na Level Up kanal koji vam pomaže da podignete vaše znanje web dizajna na sledeći nivo. Elementor je danas ubedljivo najpopularniji page builder za WordPress sa preko 13 miliona aktivnih instalacija. U ovoj industriji je veoma teško pronaći balans između lakoće korišćenja i naprednih funkcionalnosti. I Elementor je ovo poprilično dobro uspeo da uradi, što je jedan od glavnih razloga za njegov uspeh. Ali umeđu vremenu su se pojavili novi page builderi kao što su Oxygen, Breakdance i Bricks Builder, koji nude više funkcionalnosti, ali i zahtevaju više znanja. Elementor je u poslednjih nekoliko verzija uveo neke funkcionalnosti koje korisnici veoma dugo traže, kao što je na primjer mega menu, ali i neke nove veoma aktuelne stvari kao što je korišćenje AI-a, to je veštačke inteligencije, unutar samog editora. Pa hajde da pogledamo kako oni izgledaju. Ukoliko želite da testirate najnovije funkcionalnosti na kojima Elementor tek radi, potrebno je da instalirate ovaj Elementor Beta Developer Edition, možete ga naći lako na repozitorijumu, kucajte samo Elementor Dev i tada će vam se pojaviti opcija da ažurirate Elementor i eventualno Elementor Pro, zatim odete na Elementor Settings i pod Features aktivirate eksperimente koje želite da testirate. Danas ćemo gledati grid, obavezno je potrebno da Flexbox kontejner vam bude aktiviran, top bar, nested elements i na primjer još neke druge. I čim uđemo u sam editor primetit ćemo prvo vizualnu razliku što se tiče rasporeda i palete boja, tako da više nemamo dole ove opcije, sada su one gore i fiksne su, tako da ovo po meni ima dosta smisla zato što želimo uvek da nam ove responsive opcije budu dostupne, a to je ranije bilo u 2 klika, sada je 1. Ovde dodajemo nove elemente, ovde imamo site settings i ono što ćete primetiti jeste da mnogo brže sve radi. Razlog tome je što je ceo ovaj editor sada urađen u Reactu, tako da kad odemo na primjer na site settings i želimo da izađemo, to se mnogo brže sve dešava i primetit ćete kada prevlačite elemente da danas to mnogo bolje funkcioniše. Ono što je možda skriveno i nije toliko očigledno jeste da može sam logo da se klikne i primetit ćete ovu simpatičnu animaciju na hover, tako da ovde možemo da pristupimo team builderu, istoriji promena, podešavanja za korisnike, prečice i da upravljamo samim sajtom. Ovde imamo naš Finder, ovde nam je navigator, ovde možemo da pregledamo sajt u novom tabu i ovde imamo Publish uz opciju da sačuvamo draft ili da ga sačuvamo kao template. I jedna od najnovijih i verovatno najkontraverznijih tema danas jeste sam AI, tako da hajde da pogledamo kako on funkcioniše. Bilo koji tekstualni element da ubacite u Elementor, danas ćete primetiti Write with AI. Kada kliknemo to, bitno je da se prijavite sa vašim Elementor nalogom i možete da kažete, ovdje imate čak i neke predloge za promptove, znači prompt je ono što kucate AI-u kao neku instrukciju i želimo, na primjer, da napiši mi naslov od 6 reči kao glavni naslov za web dizajn agenciju i onda će on otići i daće nam neki svoj predlog. Kada dobijemo odgovor, sada možemo da to dodatno da ga modifikujemo, da ga proširimo, na primjer sada će on otići i proširit će na nekoliko paragrafa. Ovo je dobro kada imamo neku grubu ideju, ali sad nam treba neki detaljniji opis. Na primjer, ovo nam je sad suviše, možemo da kažemo skrati. I ovo je sve moguće danas u toj nekoj besplatnoj verziji, vidjet ćemo u budućnosti kako će izgledati plaćena, da li će uopšte ostati besplatna, zato što cijela ova komunikacija sa AI-em, pretpostavljamo da je ChatGPT, što se tiče API-a košta, znači ti tokeni koji se troše, oni koštaju, traže novce. Još jedna zanimljiva stvar ovde jeste da ukoliko imamo određen tekst i, na primjer, radimo na višejezičnom sajtu, možemo to da uzmemo i da prevedemo, na primjer, na italijanski. Znači, bilo koji tekst, bilo da je, koliko god da je dugačak, možemo da uz pomoću AI i prevedemo. Znači, nije samo za dobijanje samog teksta, nego može se radi i prevod, a isto tako možemo da menjamo ton, da li želimo da budemo formalniji ili želimo da budemo duhovitiji,
profesionalniji, da više zvučimo sa nekog naučnog osnova, tako da imamo ovde sve te neke stvari, ili možemo da kažemo use this text, pa da ga ubaci, ili možemo da uradimo novi prompt i da ponovo pokrenemo ceo ciklus. I ovaj AI dolazi u nekoliko različitih oblika, jedan je ovaj tekstualni, hajde ovo samo da promenimo na paragraf, na primjer. Naravno, ovaj AI možemo koristiti i na druge načine, osim za kreiranje samog sadržaja, tako da, na primjer, ako odemo na HTML element, ovde imamo skroz drugačije primere i predloge. Na primjer, možemo da kažemo daj mi embed kod za Google Analytics. I ovo može onako pomoći sa nekim određenim stvarima, pogotovo kad su u pitanju Google Maps, Facebook Pixel, Spotify ili nešto slično, da nam treba embed kod. Sad ovde treba obratiti pažnju da ubacimo, evo piše GA tracking ID here, znači treba ubacimo naš ID kod, ali možemo da kliknemo samo insert i on će biti ubačen. Na taj način olakšava i skraćuje posao za pretragu za ovim kodovima. Zatim imamo još mogućnost da ako odemo, na primjer, na Advanced i Custom CSS, ukoliko imamo Elementor Pro, i ovdje imamo opciju Code with AI, i sad ovdje imamo neke dodatne primjere, želim da imam animiran tekst, gradijent sa duginim bojama, i sada možemo, na primjer, da deskriptivno opišemo šta želimo da se postigne. AI zna otprilike koji su selektori i elementi od Elementora i evo ga, kada pritisnemo samo insert, dobit ćemo ovaj šareni primer. Ovdje će naravno uvek značiti da poznajete CSS, da možete da izmenite i ispravite ukoliko nešto nije dobro, ali zaista jedna moćna stvar koja može drastično olakšati sam rad. I ukoliko idemo da dodamo sliku, ovdje ćemo primetiti coming soon, što znači da verovatno možemo očekivati integraciju ili sa DALL-E ili sa Midjourneyem ili nekim sličnim servisom koji će uz pomoću samo tekstualnog unosa moći da generiše samo sliku. Sad, što se tiče same AI priče, ovo je ok ako vam treba nešto tako što se tiče samo na jednu stranu što se tiče jednog prompta da vam generiše nešto, ali kada se koristi ChatGPT na nekom naprednom nivou, generalno mi treba da primujemo taj chat, da mu kažemo kako da se ponaša i on zna šta smo mi ranije pričali, tako da može da se nadovezuje. Ali generalno kao neka pomoć i asistencija odlična stvar. Zatim nešto što su korisnici jako dugo čekali, to je mega menu, tako da danas ako odemo na menu, imamo ovde stavke menija i nemamo sada da odaberemo WordPress menu, nego treba da ga namestimo sami. I sada možemo da kliknemo ovo drop down content, što će dati u stvari taj sadržaj i kliknemo na tu stavku menija, dobit ćemo ovde priliku da možemo da podesimo naš kontejner i sad želimo ovde da ubacimo, na primjer, s jedne strane sliku, sa druge strane neki tekst, na primjer, i možemo da pravimo naš mega menu na način koji smo zamislili, sve koristeći Elementor i njegove funkcionalnosti koje smo i do sada navikli. Iskreno, jako puno hajpa oko ovog mega menua, ja sam je tokom mojih 15 godina morao sam možda na zahtev klijenta da napravim 2 mega menua. Lepo je da ga imamo, skroz je ok da imamo tu funkcionalnost, ali iskreno nije nešto što ja planiram toliko često da koristim. Možda će se cijela industrija sada polako kretati ka ovakvom dizajnu, pa će možda postojati i više potrebe, ali jako je bitno da shvatimo da sam Flexbox kontejner i generalno Elementor kontejneri su morali prvo da se dese da bismo imali pravi način kako da se implementira ovaj mega menu i jer da je urađeno na stariji način, to bi proizvelo mnogo još više koda i ne bi bilo toliko dobro kao što imamo sada sa kontejnerima, tako da taj sled događaja je bio bitan da se isprati. I što se tiče samog mega menua, imamo ovde razne opcije kako će izgledati aktivne ikonice, da li želimo, na primjer, da imamo animaciju kada se pređe mišem, kako želimo da se aktivira mega menu, to je taj padajući meni, što je dosta dobro što imamo ovu opciju, znači može kada se pređe mišem ili kada kliknemo na njega, u zavisnosti ponekad ovo može biti i dobra opcija na klik. Isto tako kako izgledaju menu toggle, znači ove stvari koje
imamo ovaj kao indikaciju na hover, na active i responsive, znači kada da se promeni na mobile menu na kojem breakpointu. Tako da sve u svemu dobijamo mega menu koristeći funkcionalnosti Elementora na koje smo se već navikli, sve uz pomoć novog kontejnera. I kada pričamo o kontejneru, navikli smo do sada da imamo ovaj Flexbox, ali sada primećujete da imamo i grid. Flexbox i grid su vam kao dva brata blizanca, ne identična, ali veoma liče i veoma često možemo postići skoro pa identične rezultate. Flexbox, na njega smo navikli, ukoliko želite da vidite video, napalili smo ga, imate ga na ovom kanalu, link je u opisu videa. I Flexbox, generalno ideja sa Flexboxom jeste da on sam izračunava prostor koji je potreban za raspored elemenata koji se nalaze u njemu, a sada uz pomoć grida, grid je više kada imamo neku strukturu koja je fiksna, znači da imamo tačan broj kolona, redova i koliko ko zauzima. I tek onda se elementi prilagođavaju prostoru koji je već predodređen. Kod Flexboxa, Flexbox sam izračunava, a grid je već onako standardizovan i elementi koji se nalaze unutar njega nemaju puno da se šta pitaju. Sad, isto bitna stvar, znači grid je dvodimenzionalna struktura, Flexbox je jednodimenzionalni, znači ide ili row ili column, dok grid ide u dve dimenzije. I ovde imamo dosta lep interfejs na koji način to funkcioniše, znači možemo da podesimo broj kolona i broj redova koji želimo da imamo. Hajde samo, na primjer, da napravimo nešto 4 puta, na primjer, možemo 4, i imamo ovaj grid outline, znači da vidimo kako će se ponašati elementi. Tako da ako ubacimo, na primjer, sliku ovde i sada idemo duplicate i ubacujemo, ona će ići po toj strukturi. Sad, ukoliko se vratimo ovde, možemo da podešavamo ove kolone i sam sadržaj će unutra da se prilagođava i sve je to namešteno uz pomoć ovih FR jedinica tih fraktala, koje možemo da pređemo i na ovu olovku. I sada da kažemo, na primjer, 1 FR, 1 FR, 1 FR. To je, na primjer, otprilike kako bismo dobili ovu strukturu što se tiče kolona. Sad, možemo da kažemo i da napravimo da ne bude toliko jednako. Na primjer, da kažemo, želim da bude 3 FR, 1 FR. I onda, na primjer, 2 FR. I on će onda praviti u tom odnosu te kolone. Isto to važi i za same redove. Možemo da kažemo 2 FR, 1 FR, 2 FR. I na taj način da zaista napravimo zanimljive strukture, ali iskreno način na koji ja najčešće ovo koristim jeste da uz pomoću grida probamo da napravimo strukturu koja će biti automatski responsive. I to koristimo, to dobijamo uz pomoću spajajući nekoliko CSS propertija, tako da imamo repeat, na primjer, i sad možemo da kažemo ponavljaj 3 puta po 1 FR. Znači ne moram da kucam 1 FR, 1 FR, 1 FR, mogu samo da kažem 3 FR i sad ovde da promenim, na primjer, na 5. Sad, i ovo želim da promenim, znači ja nisam siguran kada će mi trebati 3, kada 2, kada 1 kolona, tako da ovde mogu da kažem, na primjer, auto fit, crtica fit, a ovde umesto 1 FR možemo, na primjer, da kažemo min max, ponovo zagrada, i sada možemo da kažemo, na primjer, 300 piksela, zarez 1 FR. I na taj način, kada budemo prelazili na manje uređaje, znači na tabletu imamo 2, na telefonu imamo 1. I imamo automatski responsive layout uz pomoću grida i ove jedne linije, da kažemo, koda. Jako je dobro što su nam dali mogućnost za ovu olovku, da možemo sami da ukucamo, pogotovo što je grid dosta, može biti kompleksniji od Flexboxa, zato što ima jako puno kombinacija ovih elemenata, tako da uz pomoć ove olovke, ako malo naučimo CSS-a, možemo da postignemo zaista zanimljive rezultate. Sad ovdje imamo još neke opcije kao što je gaps, znači možemo da kontrolišemo koliki će biti razmak između redova i kolona, što je fenomenalno, kako će se ponašati elementi kada probiju više prostora nego što im treba, kako ćemo poravnati sadržaj u njima i sve ovo je fenomenalno. Sad, ovde nedostaje jedna, po meni, veoma bitna stavka, a to je span. Ali, na primjer, ako odemo
ovdje imamo primjer jednog sajta koji sam radio, gde imamo, na primjer, ovakvu grid strukturu, gde ovaj prvi zauzima prostor 2 reda, da kažemo, a ovi zauzimaju dve ćelije, a ovi svi zauzimaju po jedno. I to se radi uz pomoću, na primjer, row, span 2 i na taj način možemo da postignemo ovakav layout. Naravno, ovo u nekoj meri može da se postigne i sa flexboxom, ali ukoliko želimo bolju kontrolu, kada pređemo na mobile, kod flexboxa ovo ne bi moglo da se postigne na taj način, koji element kada ide. A sa gridom to možemo zato što je sve zasebno. Tako da fali ovaj span, dobio sam odgovor od Elementora da ovo definitivno dolazi u narednoj interaciji koja će biti. Ovo je generalno prva verzija i dalje naravno u alfi, ali jako lep način kako su oni sve ovo implementirali. Ovdje imamo naravno i neke layoute s kojima možemo da počnemo, ali generalno sve se zasniva na tome da možemo da pravimo te fraktale. Kada se Elementor pojavio na tržište, imali smo jedinstvenu situaciju gde je trebalo napraviti alat koji bi pomogao ljudima koji nisu web dizajneri da naprave svoj sajt. Ovo je naravno imalo i svoje posledice, jer je uticalo na to koje mogućnosti su mogle da se stave, da se pakuju određene komponente, da se ne koristi neka terminologija i još mnogo toga. Ali danas onako vidimo neki novi talas u industriji gde je tržište onako sazrelo i danas već možemo da koristimo alate kao što je Elementor da bismo učili o web dizajnu. Tako da danas možemo da pričamo o terminima kao što su Flexbox ili Grid, što mene veoma raduje jer samim tim dobijamo alate koji su mnogo moćniji i idemo u tom nekom pravcu razvijanja sajtova na način kako bi to i trebalo da se radi. Kako se vama čine sve ove novine? Koja vam je najomiljenija? Napišite mi u komentarima ispod. Meni je definitivno Grid. Ovo je nešto što sam veoma dugo čekao i definitivno je iskorak u pravom smeru da pomogne Elementoru da stane rame uz rame uz neke naprednije alate. A ukoliko ti se svideo ovaj tutorial, pogledaj obavezno i ovaj. A do tada, radi posao koji voliš, a ne koji moraš.